U podnožju jedne guste borove šume pronašli smo možda jedno od najlepših mesta u Crnoj Gori. Crvena glavica, ne tako poznata uvala, karakteristična po crvenkastoj boji stena. Kao što vidite, ovo je uvala koja nije ni na jedan način naseljena, dakle nema ni kuća, ni hotela. I upravo je to jedan od razloga čistoće vode i to je jedan od glavnih razloga zašto nas turisti posjećuju, jer je more kristalno čisto. Zbog toga se, kažu, na ovom kupalištu po prvi put zavijorila plava zastavica, a nas je zanimalo šta ona zapravo označava. Da bi neko bio nosilac plave zastavice, odnosno međunarodnog priznanja Blue Flag, mora da ispuni 27 dosta strogih kriterijuma koji se tiču i standarda i ekologije, i standarda bezbjednosti na plaži, a i standarda drugih usluga koje trebaju da budu na plaži. Više od 30 crnogorskih plaža ove godine može da se pohvali plavom zastavicom. Najveći broj je u Budvi, a čuvena plaža u Bečićima ima čak 7 kupališta sa najvišim standardom. To nam je potvrdio i Jakša, koji brine o bezbednosti kupača na jednom od njih. Moramo da vršimo te neke preventivne mjere. Kad je nevrijeme, kad su talasi više od 1,5 metra, upozoravamo kupače da je opasno kupanje, da ne bi trebali da ulaze u vodu. Samim tim, ako je kupanje bezbjedno, a dođe do nekog grča ili dehidratacije u vodi, ja sam tu zadužen da izvršim akciju spašavanja. Kupalište koje ima plavu zastavicu mora uvijek imati u monitoringu svaki 15 dana kvalitet vode prve kategorije, odnosno ekstra kategorije, to je jako važno. Drugo, mora imati organizovanu spasilačku službu visoki nivo. Treće, mora imati dostupnost licima sa invaliditetom toj plaži. Četvrto, mora imati sektor koji je važan za bezbjednost djece, odnosno onih lica koji su ispod 18 godina. Peto, mora imati tretman odlaganja čvrstoga otpada na 3 ili 4 pozicije, kako to već se podrazumijeva po tim standardima. A pošto nas je put poveo duž Bečićke plaže, nismo mogli da ne posjetimo svetinju koja je jedan od njenih simbola, crkvu Svetog Tome, do koje se može doći direktno sa kupališta. A ovu crkvu je sagradio Sveti Stefan Štiljanović. On je rodom odavde, 1525. godine, i posvetio Svetom apostolu Tomi jer je bila njegova krsna slava, Tomidan, koji slavi 19. oktobra. A njegovi mošt se nalazi u Sabornom hramu u Beogradu. Zato što je on rodom odavde, onda smo molili našeg mitropolita, zahvalni smo što je ova parohija njemu i čitava srpska boka, što je se potrudio da od pokojnog patrijarha Pavla dobije blagoslov, da dobijemo dio desne ruke u njegov rodni kraj, njegove rodne Bečiće i u njegovu crkvu koju je sagradio za svog života. Pa ako vas leto odvede na Crnogorsko primorje, tamo vas čeka toplo more i raznovrstan sadržaj, ali i bezbrižan odmor.